Vlogovi, skečevi, svega tu ima. Bake, bake, bake. Dođi na vrati kad bake snima. Bake, bake, bake. Hoću da čujem glas osim bake. Bake. Nebitno ko si, dobro došao si, brate. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na moj novi video. U današnjem videu ćemo da poredimo kameru od $700 protiv kamere od $70. Ali prije samog videa, ukoliko niste subscribe na moj kanal, obavezno se subscribeujte, idemo jako do 150.000 do kraja ove godine. Na Instagram smo prešli na vjerovatnih 65.000 followera, tako da veliko hvala svima i veliki pozdrav za Dinu Fatića, Ajdina Hrkića, Lazara Panića i Merijemu koji su me zapratili na Instagram. Vi koliko želite pozdrav, imate moj Instagram trenutno na ekranu, zapratite me i možda baš vi dobijete pozdrav u idućem videu. Dakle, u današnjem videu ću da poredim ovu veliku kameru, to je Canon 700D i ovu malu kamericu, to jest MG Cool, uglavnom akcijna kamerica koja košta $70. Uglavnom znate da sam ja već pokrenuo ovaj serijal što se tiče nekih stvari koje imaju drugačiju cijenu, koja je bolja. Tako da prošli video smo radili sa dronovima i on sada ima oko 100.000 pregleda, što je stvarno super, tako da što da je raditi drugu epizodu. Dakle, radit ćemo testove zvuka, radit ćemo testove frame rate-a, radit ćemo testove hvatanja svjetlosti, vidjet ćemo kako ova kamerica radi u mraku, to jest u ovom sada položaju, jer kao što vidite ova ovako radi u ovom položaju. Jednostavno vidjet ćemo razlike ove kamere od $70 i ove kamere koja košta $700. Ok, ovo izgleda ovako. Dakle, sad se prebacimo na ovu kamericu i kao što vidite tu je mjesto gdje ja snimam, tu je veliki taj fotoaparat. Vidite me sada ovdje. Kao što vidite trenutno imamo 132.260, tako da veliko hvala svima na tome. Uglavnom sada možete da vidite kako ja izgledam na ovoj kamerici od 70 i možete čuti originalno zvuk sa ove kamerice. Uglavnom da naravno u ovim uslovima nije nešto. Zato što jedina svjetlost koja me obasjava trenutno jesu ove LED trake gore. Frame rate kao što vidite, ovo je 60 fps kamera, što je stvarno super i možete snimati neke time-lapsove i uglavnom predobro je za takve stvari. Ok, sada sam uzeo ovu skuplju kameru, to jest ovaj moj Canon 700D sa kojim snimam svake klipove i trenutno ga držim na stativu i stvarno je pretežak. Što se tiče ove kamerice, stvarno je prelagana, bukvalno, znači ukoliko vam treba za neka kratka snimanja, definitivno će vam služiti. Uglavnom da, sa Canonom to izgleda ovako, naravno sve su čistije boje, ova kamera čak nema ni fokus, tako da je to jedna velika mana, međutim šta možemo da očekujemo za $70. Dakle, Canon ima i zoom i fokus, bukvalno znači sve ima. Ovo je trenutno znači izvorni audio sa ove kamere i kao što vidite stvarno je pristojan. U redu, kao što vidite, izašao sam naprijed, vidite kako radi kamera i po ovim uslovima, znači pošto kao što ste vidjeli sinoć baš i nisu neki bili uslovi, pošto smo jedino obasjavale LED trake i tio sve bilo onako plavo, tako da je bilo dosta pikselizovano, tako da jednostavno sada možete vidjeti kako kamera zapravo radi na sunčevoj svjetlosti, to je na dnevnoj svjetlosti i kakav je zvuk. Zvuk je naravno ostao isti zato što nema nikakvih smetnji, nije imao ni sinoć, tako da to uglavnom izgleda ovako. A sad idemo da se prebacimo na Canon i da vidimo kako Canon radi na dnevnoj svjetlosti. Tako da sad možete da vidite kako zapravo Canon radi, kao što ste mogli da vidite i kroz moje druge klipove. Kao što znate, Canon je dosta teži od ove kamere male i dosta je skuplji, tako da je za očekivati da bude bolji. I uglavnom idemo na krajnji zaključak. Tako da, kao što ste vidjeli, tako rade obje kamere. Po meni naravno Canon je daleko bolji, ali isto tako za $70. Ova kamerica stvarno ima pristojan kvalitet i jednostavno ukoliko vam trebaju neki underwater snimci, neki time-lapsovi, ovo je kamerica za vas. Ovo nije sponzorisan klip, tako da ukoliko želite jednostavno kupite, ukoliko nećete nikom ništa. Tako da to je bilo to što se